asikho isikhathi esingafiki awukho umzuzu ongafiki esigama gebhulo wakhe umhlaba wamasipala ubhekisa phezulu athi fasa phakaniya fasa ndoda emnyama wena we-Afrika ube nenkanye eziphila abanye basayibheka phezulu esibhakaphakeni ngaphandle kweMamelodi Sundowns bamkela amaZulu uSuthu Mabhesha nkolinyoka nehlazana umabona bulale ezigamalamba adla ibhantshi ney'nkinobho zalo uMandlakazi bathi thina amaZulu asimzuba umuntu simqonda ngqo angazi-ke noma-ke uSuthu luzokwazi ukuthi-ke liyiqonde ngqo iyona-ke lapha-ke Orlando Pirates osukwini lanamhlanje sibingelele-ke mukele sikwamukele khona-ke lapha-ke kuSuperSport PSL umhlaba wenqobile World of Champions awusuri Montero Monica Ntelemo Kavino the new faces of television babona mina-ke njengoba benza nje bajabulela mina abazwini ukuthi bazobeke bekhona-ke bukhoma kulapha-ke uSuperSport PSL ayingakhonto ezayo Sane Makaula Toki Libizo Dlamini Team Hoto Maswanganye Mabasa Mufukenga iyo lapha ke Orlando Pirates imake ngale ndlela osukwini ke lanamhlanje bari libahlaka ayizoyithathela yona ke isinqumo Orlando Pirates ukuthi ke ifuna ngakuphi i3 points osukwini lanamhlanje njengoba ibhekela lapha ke neqembu lalo lapha ke uSuthu bahitches labo elimnyama ke Orlando Pirates yahle mnyama ulale aphethe lapha ke Mothwa asikhakhane efilisa amphahlele Hanamaba Brooks Mubara Petmutswale Ntsware Mogiarata awundibambe apha ndiyathanda mna Mulenga Letswalo Extainer umjova ukhala amafleti bathi jova mjova ukuthi jopho insizwe ekhishima ke iqinjile Orlando Pirates ekanopheka lapha ke amaZulu bahle lapha ke ijezi labo elithi ke andemhlophe qwa abalo lapha ke uSuthu akanti ke bona bathumela lapha ke i442 wala ukugcina kwethu ukubona ke iqembu laphansi kwaZulu Natal lilakule kudla asibheka lapha ke Masonganye namutito Otumoto kwakho kezola nansi ambulance yasethembisa ibisalungisa istretcher lapha ngeke phela iguli lapha ke ngemuva kuyo ke ambulance zihlale ke emabhentshini ke ingaphathekile kahle kumele ilale kahle lapha ke ku-stretcher iguli zale ambulance ke zifundile ngoba ke zidlalelwa ke yonke into kufike kufakwe ishidi kufakwe lapha ke into eyikhala kahle ke eyintofotofo zibekelwe ke ngisho imiqamelo amashida khona kamhlophe asa-ayinwa nje ngikhuluma nawe nje noma ke kube ibhola le-Orlando Pirates phakamile ibhola lamaZulu phakathi ebhokisini madoda lishayisa ibhali ibhola likaVictor Litswalo into evula ifriji ingasebenzi athemba mdlalisa kabi ayizobena lapha ke John Hoto funa ngapha ke lenkundla i-ambulance yasethembisa abayishiya phansi uthi nompela bayivuka iy'foshe nikwe lithi bafana bomgcoba nyawo igcobeni bafana igcoba nango nina nanti ikhadi asibheke lapha ke khona le-Orlando Pirates Tito amvimba lapha ke uTito uthi nompempe i-free kick uyakhala Abubakar Mubara uthi uMubara ngithole ibhola bathola i-free kick kanjani uthi Cedric Mubani ubeka i-free kick nango uMcijimbi uyayikhalela naye-ke uMcijimbi uyakhuza uvela imothwa uthi sekujajiwe madoda akubheke lapha ke bukeli phansi kanokusho inokusha kanaphansi lakhona uyihlalele ihambe nomakhehle Makhawula isithina sikamahlalela into evele ithi nje khehle wabona lapha ke uTito ambulance yasethembisa ithi yahamba i-ambulance uyalala uMubara uthi nompempe free kick engxenyeni enkulu yeqembu lamaZulu i-Orlando Pirates itholile i-free kick endaweni ecishe ithi ayifane nale abayithola kuyo
ngeviki ledlule Mubara yangena inkomo ensimini yangena inkomo ensimini Abubakar Mubara uthola lapha-ke ikhadi elibomvu u-Abubakar Mubara uthola ikhadi elibomvu asazi-ke noma mhlawumbe-ke yinto ayishilo yini kuye lapha-ke uNopempe sizoke sicele-ke bakhona lapha-ke enkundleni ngebesidlulisele-ke umyalezo ukuthi-ke kwenzekeni ngoba le challenge le it's not worthy of a red card. Le challenge le it is not worthy of a red card. Ngiyacabanga ukuthi-ke mhlawumbe yinto-ke ayishilo kodwa-ke ngeke ngiqinisekise-ke lokho abasenkundleni-ke bazosidlulisela-ke umyalezo abadlali be-Orlando Pirates sebelapha-ke khoneni madoda nababelimazana kodwa bosuthu bekuyiphasi ebachathile Patrick Maswanganyi Tito phakathi ebhokisini ambulensi yasethembisa right omarayifetsa Mufukenga emphakamisa ingaphake nenkundla Kabelo Dlamini Miguel Thima ubhola Mtshelekwane kuye lapha ke-Orlando Pirates lisha ngapha lishe ngale Thabiso Libiso gama lami Miguel Thima bafana bomgqobenyawo igqobeni bafana egqoba kamnandi ufuna lapha ke-right omarayifetsa uyamvula uyamvala babodwa baxosha amashumi lapha ke phansi Tito makhawula bamshiya phansi Tito isiphuthuphuthu kusindo ophutuzelayo uyalo umlena sinda ngokulambisa amazulu sinda ngokulambisa amazulu ezophakanyiswa ephakathi ebox bazofuna amakhanda sebenza lapha kemuva afuna ukusama ke bekude bekuye lapha koBen Motswari sala phansi Patrick Maswanganyi Ethan Brooks sebenza lapha kemuva Sipho Chaina Zama ATM umshini wenjabulo yena ke Ethan Brooks awuzoje khala ukuphinda 3 points uyala iyaphakanyiswa i-Orlando Pirates ngapha nenkundla ke-manje right omarayifetsa Mufukenga right omarayifetsa ufuna ukulela-ke indlela yena-ke Mufukenga uyavula uyavala phakathi ebhokisini ayikhona right omarayifetsa ayavimba amazulu Shijana mandi ufuna ngapha kenkundla Thembela Sikhakhane ihlaba mandi ufuna lapha ke-Buster seZambia Mlenga siyabalenga Faido Dachain Buster seZambia ngiyasola bathe ukulisevisa nge-half time balifaka u-oyela omusha bali-check ama-brake pads alisagijimini kuye ngokuzolala ke manje ibhasi laseZambia lenga siyabalenga Abubakar Mubara ayisikhombisa abadlali abanamakhadi osukwini ke namhlanje anti ambulensi yasethembisa Patrick Tito Maswanganyi eletha ngapha ke nenkundla belepela babela basendiya Dion Hoto Tito phamisa abalandeli ke manje phamisa lapha ke-Orlando Stadium uthi sinikeze lo futhi esiwudingayo Kabelo Dlamini libadlakayo Patrick Maswanganyi Tito phakathi ebhokisini ayamvimba amazulu uthi madoda sinikeze lo futhi esiwudingayo yena ke Patrick Maswanganyi uthi sifuna ukungena emdlalweni ongayithifu athi ambulensi yasethembisa ethola lokuhlobo lesikhulu phakathi ebhokisini Phuthuzi isimlungisele i-ambulensi
yena-ke uPatrick Maswanganyi wayibona neRanda Salenga bathi Hlabuhle Salenga uthumotho kwaGoge Zola. Uvuthu Karen Kimvuiti wehla kwecela ufuna ngethalent embatha sipho somuntu ngeke usenze lutho bathi amathalent awefani akhutuze mkhutuzi Thabiso Libizo akhutuze mkhutuzi say phakathi eboxini talent embatha namhlanje ke enzokwethulela wona kusasa owayelapha-ke i-TS Galaxy naso-ke iStellenbosch Maswanganyi phakathi eboxini sale Khanakatha Leopasha wase bathumizana isigwebo sentambo sigweba amaZulu u3 points. Patrick Tito Maswanganyi nge-secondary assist ubona umkhuthuzi Mundapule Salenga uthi Salenga isigwebo sentambo bagwele yadlala TV wadlala umshini satellite atsho vele siyabe sibhadile atsho vele siyabe sikhokhile yahle mnyam lapha ke muva abayolapha ke yena-ke Orlando Pirates phasi kanokusho nokushakana phasi lapho uyihlalele ihambe noTalent embatha izandla phezulu inikhuthuze madoda izandla phezulu nginikhuthuze mkhuthuzi Mundapule Salenga uthi uyangena umkhuthuzi uthi umotho kwaGoge Zola phasi kanokusho Mundapule Salenga kunerana ibonayo ngapha lenkundla ufuna ke i-ambulance yaseThembisa ibhekene nomotho khona sala phansi Patrick Maswanganyi to Libizo next uyamvimba Thabiso Libizo uyawuqeda umdlalo yena-ke uCedric Mubali iyadlula i-Orlando Pirates ithatha amaphuzu amathathu iginqa uSuthu ngesikhathi nje esingangeviki iginqa lapha-ke uSuthu kabili iyona-ke i-Orlando Pirates amaZulu azokhala-ke ngempela akhalele lapha-ke leya red card ethe yathola